الفصل السابع في الباب الثاني كيرول جيدي دا بونغول اندر دامبوغال ديمانغال كمنهاج المسلم no yewta en fi adabul akhuwa fi needi jinjati yagal fillahi fi Allah yimbe njaato ndira welda sabu Allah needi jidin hakkunde mabbe don wal hubbu e yidugol wal bughdu e anyugol e fihi ender mudun subhanahu wa ta'ala al muslimu juldo bi hukmi imanihi sabu nyenyal gomdingol makkongol billahi ta'ala la yuhibbu idata idha ahabba suida illa fillah wala yubghidu amanatako idha abghada sawmanato illa fillah lianna sabu kanko la yuhibbu idata illa ma yuhibbu Allah wa rasuluhu sona kon kala ene laad makko idi wala yakrahu anyata illa ma yakrahu Allah wa rasuluhu fa wa kanko idan ontuma bi hubbillahi sabu yidugol Allah ngol wa rasulihi ene laad makko yuhibbu idai wa bi bughdihima fawa kanko idan untuma bi hubbillahi sabu giggol Allah ngol wa rasulihi ne laado makko yuhibbuni ko yidirta wa bi bughdi ma ko sabu tikkugol mabbe ngol yubghidun ko tikkirta wa dalilu mudum on fi hada ender dum do qawlu rasul alayhi salam salatu wa salam man ahabba lillahi kala yidirdo fi Allah wa baghada lillahi umunur fi Allah wa ata lillahi ukuri fi Allah wa mana lillahi usalluri kala ko usalli fi Allah haray on don faga istakmalal iman haray otimmi iman wa banaan e mahagol ala hada e do dum do fa jami ibadillahi dendanangal jaabe Allah swalina mo ben yuhibbuhumul muslim juldon yidaybe o walihim o weldida e mabbe sabu ko tay kon Allah no yidi be weldide e mabbe wa jami ibadillahi fasiqin dendanangal jaabe Allah fasiqi ben yaltube doftare namrillahi yamirore Allah ene wa rasulene laade makko yubghidhum amonan tobe yuadihim o anyabe baydande tawno anna hada dum do ghayru mani'in wana hadana dul lil muslimina de juldon an yattakhidande yogito ikhwanan musibbe asdiga anjati gibe fillahi harako fi Allah ta'ala yakhusum o hertinana ben dum bi mazidi muhibbatin beydugol giggol wa wadadin e giggol e nedidi e dokke e naforeji buri hediti ben no selli ide kwadi رخب الرسول نلا الله صلى الله عليه وسلم لردني في اتخاذ مثل هؤلاء الاخوان jogi tagol sifa be musibbe do wala sidigay e jaatigibe be kawli e mako mabbe al mu'minu gomnindo ilfun ko wowo goddo henya ma'lufun wawtetedo wawtetedo wala khayra mu'irara fi man la ya'laf e der mo wawtata wala yu'laf o wawtetake wa kawli e mako mabbe inna hawla al arsh ino katakko arshi manabiru ko duwoni pitili dulbe min nurin immorde annora alayha hino e do majje gawmon yimbe libasum bornatede mabbe de nurun ko annora o wujum gece mabbe de nurun laysu bele wonal bi anbiya wala shuhada yawbituhum nabiyuna annababe ben yawbituhum ko duwoni tawahino suddi be annabiyina annababe wa shuhada e yanbe shahidi ben faqalu bayna ya rasulullah e sifhum lana sifani men bedo andini men ko hobbini faqala alla dala al mutahabbuna ko be wonno yididirbe fillahi fi Allah wal mutajalisuna be wonno jodotobe fillahi fi Allah wal mutazawaruna kawtirobe fillahi wa qawli ma kunna sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala nalla tawdon yaqulu himdala haqqat wa ike tabiti mahabbati gigol angol lil ladina wonande be yatazawaruna kawtirobe min ajli sabwa wa haqqat tabiti mahabbati gigol angol lil ladina wonande be yatanasaruna wallindirobe min ajli wa qawli ma kunna la do ka Allah dali sabwatun yeddo yuzalliluhumullah Allah dowdi no yabe fi zillihi kale dowdi makko yawma la zilli nyande tata dowdi ala illa zillu sonna dowdi makko ni imamun alidun imamun nundudo wa shabun isuka nashaman fi ibadatillahi e der dewal Allah jiwo isuka be mawna e dewal Allah be mawna le yargol bere e zina sakkona be tubu law be mawna e dewal Allah ta'ala wa rajulun e gorko tawagal buhu berne makko den mo Allah gon hino yowi fi bil masjid ka julirde idha kharaja minhu so yalti e mayre hara ille makko den no tontu hatta yauda ila ha o yilti tokati
wa rajulani e worɓe ɗiɗo tahabba ɓe welda ɓe yiɗidira fillahi fajtama'a ɓe hawtodira ala dalika e dow ɗum wa farraga ɓe serta kadi alayhi e dow ɗum ta hunde sendal ɓe sonna ɗum wa rajulun e gorko dakara Allah o janto inde Allah nden kanko tun khaliyan hara himo weddi fa fadat aynahu gite makko ɗen yuppa gonɗi o wulla wa rajulun e gorko da'atuhu noddamo imratun sonnajo fiyoɓe bunudu zatu hasabin ta sonnajo noon ko marɗo dambe moƴƴa ko ɓi yimɓe tedduɓe wa jamalin e ngari o salo fagalo wa inni mi khafullah ta'ala mi huli Allah mi watta ɗum wa rajulun e gorko tasaddaqa itta bi sadaqatin sadaka fa akhfaha o suɗamo hatta la ta'lama shimaluhu ha haranana makko ngon andal few ma tunfigu yaminu konko nyamo makko ngon okkitiri ɓeɗo jeeɗɗo yo Allah waɗi en timmin ɓe ɗiɗo jeeɗi ɗi kala allahumma amin wa qawli ma kunna sallallahu alaihi wasallam inna rajulan anduno gorko zara fulanan oñiɗo inna rajulan andeno gorko zara fulanan fa qala li hajati laka indahu inna rajulan andeno gorko zara o oñino fulanan e kaarijo fa qala on inni li hajati laka indahu hiɗa mari inna rajulan no gorko go zara o juuroyino fulanan goɗɗo goo gorko goo yawno hiwroyagol goɗɗo fa qala woɓɓe sakki on gorko kalal ɓen ene konnu yahanɗa ka kaari li hajati laka indahu hiɗa mari woni haaju kam makko ko ɗum wonɗa yahande qala o yawi la o oye qala ɓeya inni li qarabatin ko malaika ɓe goyu dari ɗum hino lando li qarabatin baynaka bayna ko siɗɗo yagal on hakkunde mon ko ɗum waɗi siɗa yawde qala wi o la o oye qala wi fa bi ni'matin laka indahu ko moƴƴere ma woni ka makko nema ma intérêt ma ko ɗum wonɗa yahande qala gorko wi la o oye qala landotoɓɓe inni a fabi ma kon nonɗa yahande ka makko qala wi uhibbuhu fillahi ko par ce que miɗo yiɗimo sabi Allah ko ɗum won lannaɓude qala o ya jaabi fa inna allaha awa Allah arsalani o nelila ilayka ha e ma yomi armi ukhbiruka mi humpita mi haalane bi annahu no kanko Allah kadi yuhibbuka o yiɗirima li hubbika yaw sabu ko yiɗuɗa kon oɗa Allahu akbar honno yiɗen yimɓe moƴƴuɓe ɓen fiyo Allah yiɗen hay sen yiɗiraɓe fi giggol maɓɓe yiɗiren ɓe fiyo Allah yiɗen yimɓe moƴƴuɓe fewɓe daraniɓe dina kam yiɗen ɓe yurmeden ɓe yurminen ɓe waɗanen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yiɗen yurmina en wa qad awjaba laka o waɗɗinanima aljannata natigol aljanna wa shartu hadhihi al-ukhuwa sartiji ngal ɗo nene goto yagal an takuna kono ngal wonata lillahi wa fillahi fi Allah e fi Allah bi haythu taquluna ko ka sortoto iwa kangal sortoto kangol nene goto yagal ngal iwa min shawa'ibi dunya e denda nangal poɗayɗi aduna ɗin wa alayqi ay ko yoyti e aduna almadiyati funti ɗum bil kulliya denda nangal mum wa yakunu laato alba'ithu alayha ko immini kon faadengol giggol al iman ko fi gomɗingol billahi Allah la ghayra na goɗɗum gosi wona ɗum wa amma adabu amma nediji munni fa waɗum an yakuna ko nde laatoto almuttakhadu jogita ɗon akhan nene goto awalan ara nun ɗum aqilan hara ko marɗo hakkil wona ya ƴettu jatigi mo mara hakkil lianna kon la khayra moƴƴere ala fi akhuwati al-ahmaq e jatigi yagal jofojo wa subati wondugol e sofo jofojo nafoore ala ɗum id ko waɗi kadi yadurru al-ahmaq ko heewi ko jofojo lorrata al-jahili majjuɗo min haythu yuridu nokku kaw eɓɓuno an yanfa nde o nafata kono sabu angal hakkil kil o lorra saniyan ɗin mum ɗum sharti nde jogitotoɗa goɗɗo jatigi hasunal khuluqi wona moƴƴuɗo gikku ɓiɗo ko waɗi si'ul khuluqi bonɗo gikku wa in kana aqila haysko marɗo hakkil faqad taglibuhu gomɗi foolaymo shahawatun sahawji makko ɗin faaleji makko ɗin an yatahakkama fihi nde o ñawinortay ɗin ɗon ghadabun tikkere fa yusi'u o bono ila sahibi faade ɗimmojo makko salisan tataɓum ɗum taqiyan ko nde wonata o mo jatiɗa ko hulowo Allah لأن الفاسق سبون فاسق جو الخارج يلتد عن طاعة ربي دفتقل جومم لا يؤمن جانبه هولاك هولاري على هلا أوفيو إذ قد يرتكب قمدي وفقتك بكاتو ضد صاحبه كونتر لما مكو جريمة بني لا يبالي إذ قد يرتكب قمدي هم فقتو ضد صاحبه كونتر هم وقتو كونتر جاتك مكو جريمة بني لا يبالي تاو بريو حكتاك
maaha wondude on bone mo woni wadde taw o konsindira bi khuwati nene goto yagal ngal hakkunde mabbe jaatigi yagal ngal aw ghayriha ma ko hina dum li alla man la yakhafu Allah ta'ala sabu mo hulali alla la yakhafu ghayra on hulata goddo go kadi ko hina Allah bi halin min al ahwal none wo enoneji di rabi'an mulaziman ona waddi tordo kanko jettaado jaatigi on li kitabin wa sunnah deftere nden e sunna baydan hara ko wodditido anil khurafa wal bid'a anil khurafa e gayi lundagol sharia on wal bid'a piji fudditaadi di idi ko adi al mubtadi'u sincho bid'a kadi nalu gomdi himo hebina sadiqu ho jaatigi makko min shu'umi bid'ati imorde poson bid'a makko on wali anna al mubtadi'a e kadi fuddotodo piji ka dina wa sahibil hawa e jombe lede hijratu ma pottitagol bedo mutaayyanatun ko toddi dum kala juldo qata'atuhuma tajagol be lazimatun ko waddi dum konno non fa kayfa konno non tumkinu ne worta khullatuhuma jaatagol be do wasidaqatuhuma e weldugol e mabbe wawata wonde waqad awjaza hadhihi al adabu gomdi dagini dido ne diji fi ikhtiyari al ashab e der subagol weldibbe be mojja hadu salihina goddo e mojjube ben subugol wel wondibbe be mojja hertini dum dagini dum adu salina goto e mojjube feƴƴube faqala inni yusi ibnahu tayma wasiyo biddo makko o inni ya bunayya idha aratta laka siwi bitanike ma ila subati rijali wondugol e yimbe hajatun haji sahibi al hali ko tawata ya weldudo e yimbe wonda yimbe fashab awa wakkilo wonda man idha khadamtahu motata sa dabbiri mo golle yo kurkano mo do sanaka o gollante in sabahtahu ta sa wondi e makko zanaka o cudete ona o kani nowoma ko sembi nowoma wa in qa'atta bika sitawi jippike e ma jodike e ma maunatun tampere manaka o ittante de ishabu wondu man idha madatta o motata sa fonti yada ka jungo maada ngommi khairin fi moƴƴere madda kankadi o fontay wallindiron ha hebo wa ira'ata so yimin kay maada hasanatan moƴƴere adda ha o kontay dum o welto wa ira so yisayi atan bone sadda ha o udday on bone o ittam ishabu wondu man idha sa'altahu o motata sa torike mo ataka o okkorde wa in sakatta stayoni a jogitike e ibtataka kanko sa dejjanimo kanko ibtadaka o fuddanto ma hala dejjay tun o fuddorana ma hala wa inna zalta bika si jippike ma nazilatun jarrabu ye jippoto dum wasaka o munyintinte ishabu wondu man idha qulta ummatata sa woli saddaqa qawlaka o gongina e kongoli maadi o darota ko ya pena hakkunde batungo wa in hawaltuma tawason etike amran e fifiyake amaraka o wadete yesojo e mudum o dabbirta kanko yo won yeso wa in tanaza'atuma tawasun podondiri shay'an fi hunde atharaka o burnete wakkidi e mum jaato do ko feƴƴudo moƴƴudo goto wasi dum do biddum sikki enen kadi wasiye woni wasiye men hugugul akhuwa jonnon droitji haqqeji ngal do nene goto yagal fi Allah fillahi fi Allah wa min huquqi hadhihi al-ukhuwa no jeeya haqqeji ngal do nene goto yagal ma yali di wondi adde dom do tanjini ko di jeetati awalan aranun dum al-muwasatu bil mali yanyindirangol jawdi fayu asi yanyana kullun goto kala min huma mabbe akhahu musiddo makko bi mali jawdi makko ni ini taja ilay so yahato jini e mayri bi haythu yakunu nuko kalata to dinaruhuma dirhamuji dinarji mabbe ni wa dirhamuji mabbe ni wahidan ko goto la farga baynoma hara difference o ala hakko ne mabbe fiye musi yani oda o jetta oda dinarji o yadi jawlo ya den no falira oda kadi si yani même chose kamaru yawno fillora an abi hurairah radhiyallahu anhu id atahu tumande arno mo rajulun gorko fa qala inni aba hurairah inni min uridu min fala o akhi kande min jaato to ma fillahi fi Allah oya inni atadiri andi ma haqqul ikha akon doni haqqe jaatigi yagal fi Allah qala ya arifni andini qala ba hurairah inni la takunu nde tawata alato tako a haqqa bi dinari kay da buri handude e dinarji maada din wa dirhamika e dirhamuji maada din
bimana de tawata abura jeyde jawdi mandi minni dila min tayden fota qala ya wi abati sifani dala nani ajaram lam ablughu hadhihi almanzila ba'd mi hewtali on garado don taw mi walli ni jatigi yagal ngal aw datte sifani dala yo jawdi andi e jawdi andi fota en enen dido tawa jetta ino falira dam jetta ino fatila no mi falira mi hewtali on place don taw e bimbi galo inna fada wa anni aba urara inna wa yapottito dala awa ko doni jatigi yagal fi Allah saniyan dimmun dum an yakuna konde latoto kullun minhuma goto kala mabbe awna li sahibi ko wallo dimmo yagdi hajata o huntay hajo yan wa yuqaddimuha o ardina hajo yan ala nafsi hore hajo makko yatafaqqadu jewtoto ahwala al haliji o yadin kama yatafaqqadu no jewtorta ahwala nafsi al haliji makko din wa yu'thiru burna oya ala nafsi do hore makko wa ala ali do be ngode makko ne wa auladi be makko ben yas'alanhu olando to fi oya bada kulli salasin baba balde tati kala o tefay fi oya fa in kana si oya lati ka maridan ko nawno do aadahu o ndaro yaymo wa in kana si oya lati ka mashghulan ko occupi do goddum anahu oya hay o wallito mo dum wa in kana si oya lati ka nasian ko yejjuto ko duwa ka yejjitede dakara o andintinaymo yurahibu bihi tawa o tolnaymo o yurmemo ida danasi on battike wa yuwassi'u lahu o yanyanaymo ida jalasa si o jodike wa yusqi ilayta o jentotom ida haddasa stay onno yewtude ko dini diji salisan tata bundum an yakuffa anhu konde o jogitoto e gaay o ya lisana o dengal makko ngal hara hewtali o ya illa bi khairin sona ko modditum fala yadhkuru lahu tawa o jantaki o lali inde o ya ayiban kala ko ayibe woni mo fi ghaibati bawa makko aw huduri ma tawne makko bondi o ya din fo surra hara o lali o defanda wala yastakashifu asraru hara o huncali gunduji o yadi wala yuhawilu hara o etaki kadi atatallu jellitagol ila khabaya nafsi faade wirni di wonki o yakin piji o ya wirni di ko halanale makko wa idara so yimo fi tariqi kalawal makko li hajatin fi huntugol haaju min hajati nafsi morde haajuji hore makko fala yufatihu hara o landaki mo o tefamo zakara fi yusifanu mufidum wala yuhawilu hara o etaki at-ta'arrufa andugol ila masdariha faade bulirde haajuji o yadin aw mawridiha madum julirde haajuji o yadin yatalattaf o newo fi amrihi e yamirgol makko bil ma'ruf ko moƴƴi aw nayi ma hadugol oya anil munkari ko anya la yumarihi hara o wenjalmo fil kalami e hala wala yujadilu hara o wenjalimo bi haqqin e gonga aw bi batilin ma fenan hara o yeddondirale o e gonga o e fenande o la yu'atibu hara o felale mo fi shay'in fi hay e hunde wala yatabu alayhi hara o dabbali felore kadi e hore makko fi akhira o hara o dabbali wobbe go kadi felu jatigi makko ko dum woni haqqe jatigi yakal rabi anna yabunnu an yu'tiyahu nde okkorta o ya min lisani immorde dengal makko ngal ma yuhibbuhu minhu konko yidi immorde mum fayaduhu o nodda oya o noddira oya bi hubbi asma'ihi ilay inde de o buri yidude noddirede den o noddira mo den wado do ko welatalan ya noddiran ko ya noddiran inde an ndem femba den hara wada Allah jammoje go wa yadhkuruhu o janto inde o yande bil khairi ko moƴƴi fil ghaibati ka o ya wirni wal huduri ka o tawa yubulighu o yottina e makko sana annasi mantori be ala yore kala ko yimbe be wuli ko moƴƴi o fillito muzuhiran o fenyina iktibatahu wirnagol makko ngol bidalika idum wa farahi e weltare makko ne bi idum muzuhiran o fenyina iktibatahu welo makko bidalika e ko nani kon be no yewta jaati makko ko moƴƴi wa farahu bi e weltare makko ko weltori dum ko la yastarsilu hara o juutinal fi nusuhi e labal reedu makko ngol fayuliku sakko denjina oya ta kala ko yadi he jaati giyan ardo non yewta manani dum do hanirani dum do ko ni nani ta ko wadi ngeyemo anodday mo conseiller mo dum don oya hula yo den joto ma sa noddimo wo laɓangol mo piwngotun yewta moɗon ha ɗum ɗon kadi waɗay sabu yo ɗenƴo eske ko ɗum ɗon to goɗɗum ngo kadi somake nder ton wala yansahu hara kadi waɗanali mo laaɓa reedu amama nasi yeeso yimɓe ɓen fa yufdehu sakko wirtamo
fayafdahuhu sakko wirtamo kama qala al imam Shafi'i wa imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala makiri man wa'aza akhahu sirran kala wajido musidɗo makko e gondo faqad nasahu hara gomdi o labani mo reedu wazanahu o cudimo aman wa'azahu kala wajido mo alaniyatan e kene pettan hakkunde yimɓe ɓen ɗon na wajuno faqad fada hara gomdi o wirtimo wa shanahu o ñiddinimo khamisan yabun ɗum yaafu o yaafo an zallati kala mortale o ala koy kala palgi o yaɗin wa yataghada an hafawatihi wa yataghada o munno o terto an hafawati e kala e palgi o yaɗin ko gotum yastur o suuɗa o yubahu ayibeji o yaɗin wa yusinu bihi o moƴƴina e makko zununa o sikkiji makko ɗin o sikkamo ko moƴƴitum wa in irtakaba ma'siyatan hay so ya faggitike bone sirran e gondo aw alaniyatan ma e kene fala yaqtaw har o tajalima wadda taw giggol mabbe gol hakkunde mabbe sabu dum ko yo noddo ya waajomo wala yahmilu taw o wel sindaki akhuwatahu musiddo yagal makko gal nene goto yagal mabbe gal bal kon yantazir o habbito tawba taw tubugol o yangol o habbito o ya tubay wa awbatahu e ruttagol makko ngol fa in asarra si o ya duumike e bone on fala warayno wodani musrumuhu awa hande kadi renagol e oya wagatuhu e tajagol e makko awil ibqa'u ma heddagol ala akhuwatihi e dow nene goto yagal makko ngal kono ma ista'in nasiha ko wondude fontangol mo laɓarredu noddamo waajomo conseillamo haysi nene goto yagal ngal kontinay kono ko noddugol mo waajomo muwasalatil mawaza e yottingol mau'izata waajungu e rija e hewtingol waajungu e makko rija kati jagal an yatuba nde o yatuba ta fa yatuba Allah alayhi Allah jabano tubu he qala Abu Darda radiyallahu anhu idha taghayyara ka akhuka sitayoni musiddo maada on sansanima wa hala amma kana alayhi o sansi o bisike hakkunde ko wonno kon e mum fala tadu li ajli dhalika ta accuto musabudun tajodamo fa inna akhaka andu no musiba madam yu awwiju marratan himo onyo kenen wa yastaqimu ukhra himo fewa kenen ko yandu ko ibnu adam sadisan jega bundum an yafiya lahu konde o yafoto ma fil ukhuwa kanene goto yagal fa yathbutu alay wa tabita e mudum wa yadimu ahadaha o dumo e ahadi yo yadi li anna qata sabno tajogol musiddo yagal gal muhbitun ɗum ko jippinay ɗum li arjiha tijjande muɗum nden wa in mata so tawi woni jatigi makko mayi naqalal ma wadda o eggina giggongo ila awladi o natta e ɓiɓɓe jatigi makko ɓen wa man walahu e kala ɓe jatigi makko welduduno kadi min asdagi immorde jatigiɓe makko muhafazatan toujours ka renagol alal ukhuwati e nene goto yagal ngal wa wafane ka hunnugol li sahibiha jom maggal faqad akrama rasulullah hino do nela Allah sallallahu alaihi wasallam teddini ajuzan yumira o dakhalat alayhi natuno do ka makko nela do teddini fi makko hittini fi makko ha faqila lahu nela do inna fi dhalika dum be landa kun dum wadi dum faqala bi maki innaha o kanat o latike ta'tina himo arayno min ayyama khadija fewndu khadija mo awuruno khadija teddinamo awa wa inna karamil ahadi ande ko ɓuri teddude ahadi ndin fo min addini ko e moddo kadina jonnon ne laado e ɓeygu mum nene khadija ko ɓe jatigi jonnon jaatagol mo nene khadija jaatinogol sabi Allah haray ne laado no hani egginde jaatigi yaga nga nene khadija ba nene khadija fatike nattana jaatigi nene khadija wa min al-wafa'i no jeeya e hunnugol ahadi Allah yusadiga nde o gonginta aduwa sadiqihi aybe jatigi makko ben aybe jatigi makko ben huy jatigi makko ni way araw jabal gonginde fes o yedda ida qala Shafi'i rahimahullah ta'ala sabu imam Idris Shafi'i maki ida ata sadiquka sitan jatigi ma doftike nana ni jabani aduwaka aybe ma ben haray don fittu adina ni fagad istaraka haray gomdi be kafi fi adawati kay ngay ngumangu e anyugol ma kullo futa wi gido ma e gaño ma si be weldi baawo ma haray accuto ben no fo haray holare ala ben no fo haray fayda ben no fo mudum wonti ay be hande kadi sabi an jedda bundum Allah yukallifahu konde o fawata jatigi makko ma shubba alay konko satata e makko
walla yuhammilahu ende o fawatama ma la yartahu konko wata fawto dade ma hondude mum fala yuhawilu haraw etaki an yastamidda nde o ɓeyditata minhu immorde jatigi makko shay'an piiji min jahin immorde jaahu bi mana jatigi makko tiddimo ɓuri ɗo aw malin ma ɗum jawdi aw yalzimahu ma o waɗɗina jatigi makko bil qiyami daranagol bi amalin gollili sattuɗi idi ko waɗi asulul ukhuwa kon ɗoni tigi tigi jatigi yagal ngal saabu jatigi yagal ngal hakkude maɓɓe kanat latike lillahi fi Allah awa fala yanbaghi hana an tahawwala nde ɗum waylitoto ila ghayrihi naɓe e faade intérêt go tatana fi Allah min jalbi sabu poɗugol mana fi dunya naforeji aduna aw dafi il madar ma duñugol lorraji wa kama la yukallifu wono woni o fawirta jatigi makko la yajaluhu kono non kadi o atta jatigi makko kadi yatakallafu lahu yo fawtomo id ko waɗi kullun kilahuma ɗiɗo fof ma khallun ko sortayɗi bil aquwatu nene goto yagal ngal mu'thirun ko battinay ɗum fiha e nene goto yagal ngal munaqisun ɗuytagol munqisun ɗuytagol min ajriha munqisun ko ɗuyta ɗum min ajriha e morde joddi nene goto yagal al maqsudu fa andangal ngal min huma e maɓɓe fa alayna fayma an yutawwi nde o taggata ma wondude e makko bisata tazammut weƴƴitale ŋiñaare ɗen fof watta kallufi e fawtande nden fof watta haffusi e renugol ngol fof o tagga ɗum ɗon o adda e makko mi mana ara o fawali jatigi makko ɗiɗo idi ko waɗi bi hada ko sabu ɗum ɗo tahsulul wahsha e heɓorta ko ɗum woni wula almunafiyati e riwowo on lil ulfati wowtodirgol ngol o kadi jaagom ɗi ari fil athari e batte annahu ko woni ka nelaɗo maki ana min watigi yaw ummati e huloɓe Allah ɓen ka mofte am bara on komi woɗɗitiɓe min takallufi e fawgol goɗɗo piiji ko kadi wa qala ba'du salina yoga e moƴƴo ɓen kadi wi man sakatat kulfatuhu kala mo dongal mum ngal yani iwi e hoore yimɓe ɓen damatu dumoto ulfatuhu wowtodiral makko ngal wa man khaffat kala mo foygiti ma'unatuhu dongal makko ngal e yimɓe ɓen damatu dumoto mo addatu giggol makko ngol e jungo yimɓe ɓen wa ayatu sugutil kulfa mande non hollayde yanugol dongal makko ngal e hoore yimɓe ɓen al mawjibati ɗum ko waɗɗinay ɗum lil anasi wowodirgol makko wal madhabatu ko naɓay ɗum lil wahshati wula on an yaf'ala al akhu ne musidɗo makko on waɗata fi bayti akhihi ka suudu musidɗo makko arba khisalin piiji nayi gogo an yakala nde o arata o ñama fi bayti ka suudu jatigi makko wa yadkhulul khala o nata ka hurgo indahu ka jatigi makko wa yusalli o jula wa yanama o ɗano ma'ahu wondude jatigi makko fa idha fa'ala hadhi so huwi ɗi piijiji ɗo faqad tamma al ikhara jatigi ngal timmi tis warta fatal hashima haray wula on ɓantike iwi few al mujibatu waɗɗinowo lil wahshati wula on warta fate haray ɓantike iwi al hishmatu e konnangu al mujibatu waɗɗinaygo ngol lil wahshati wula on wa wujidal anasu ittodiral wulangal heɓotongal woda hande kadi wata akkada tenta al imbisatu weƴƴitande welo welo on athaminu toɓɓere jeetata ɓere nden wa akhiran e sakkitorde nden an yadu walaw ko nde o du'antomo wali awlade e ɓiɓɓe makko ɓen o waɗana ɓe du'a tum o man yata'allaqu bi khairin e kala on mo yowiti e jatigi makko moƴƴere o du'ano on kadi ma yadu bi konko o toranto li nafsi hoore makko wa awladi e ɓiɓɓe makko ɓen wa man yata'allaqu bi e on yowitiɗo e makko o du'ano ɓeɗo moƴƴere wona o du'oranta hoore makko e ɓeygure makko nden e ɓen yowitiɓe e makko idi ko waɗi la farqa différence o ala bayna adima hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo wal akhari e oya bi hukmil aquwa sabu ñawore nene goto yagal ngal allati ngal jama'atu moɓidirgal baynoma hakkunde maɓɓe fa yadu lahu o du'anta jatigi makko hayyan wa mayitan foti on no wuri foti no maayi wa hadiran wa ghaiban foti mo ɗon foti o ala ɗon qala alayhi salatu wassalam ne laaɗo maaki idha da ar-rajulu li akhihi si gorko du'anike musidɗo makko fi zaril khaybi e nder ka wirni ɓaawo musidɗo makko on qala al malaku malaika ɓen wiyay wala ka mislu dhalika an kadi no waɗanma yeru moƴƴere ko toraniɗa jatigi ma kon ayi ayina foore nden kisan wa qala adu salihina yoga e moƴƴo ɓen wi ayna mathalul akhi salih ko hontoni misal musidɗo moƴƴo in ahla rajuli ande no yimɓe gorko on ida mata
si tawi woni ɓe maayi yuqassimuna ɓe ara ɓe senda miratha ndondi makko ni wa yatamatta'una ɓe dakmitora bima khallafa kala jawdi ko acci wal akhu salihu musidɗo makko moƴƴo on non jatornoɗo mon fi Allah kanko yan faridu o weddoda dabil huzuni e suno fi jatigi makko muhtamman himmirɗo bima qaddama konko jatigi makko konko ardini ɗum akhuhu jatigi makko alayhi e dow mum wama sara ilay tawahi mo himmi moƴƴa anugol mapo fi koko jatigi makko wonti faade muɗum yadu lahu tawahi mo du'anomo fi zulmati layli ka nder niɓe jemma mo toro Allah yo Allah yaafumo wa yastaghfir lahu mo insinanomo wa huwa ta kanko tata atbaqi thara wa wata wa jatigi makko fewnon lerɗon tata atbaqi thara himo ka sengoley koyɗe kippudi leydi ndi himo kala sengoley koyɗe kippudi